Kua whakatūria tētahi kaupapa whana poikiri mō ngā rangatahi o Tāmaki Makaurau ki roto o Pakuranga. He kaupapa tēnei e whakaakona ai a rātau ētahi kaiako rongonui no tētahi o ngā karapu o Kotimana. Kei ara paira tāwhai ngā whakamahuki. Yes. He whakangungu i ngā whetū mō Apopo. Oh, now you're working, look at you. They are looking. That's what I'll say. They are impressed with the initial development that we're doing. No Philip Parker te whakaaro mo te kaupapa nei, ko ia te kai hautu i te whutupōro Māori o Aotearoa. So we can get some professional coaches to come down and give us some critical analysis of where our kids are at different ages and things like that. Ko te kapa Glasgow Rangers tētahi o nā kapa rongonui o te ao, I whakatūria i nā rautau e rua ki muri nei. Ko tō rātou haunga ki te ao, ko rātou wikitoria I roto I nā whakataetai whutupōro puta I te ao. So far it's been actually really good. Very surprised actually with New Zealand being more of a rugby country, union and league, cricket as well. Very surprised how good they are. As I said earlier on, very good technically on the ball, right and left foot all the time. It's been brilliant. There's definitely some ability in with the groups and they just need to keep working hard. They're still all young and developing, so we'll just watch this space. Me te aha kua kitea kei te rata I nei hautipua ki ngā pukenga o ngā kai tākaro o Aotearoa. Are you hoping to be selected, you know? Yes, of course. 100 young people out here today, boys and girls. So one person hopefully will get that opportunity to go across to Glasgow for a week to train and hopefully then get selected to play for Rangers. You never know. Hei a pōpō ka mutu nā whakangungu, wai ka hua, wai ka tohu ko wai rāpea te Māori tuatahi, ka tākaro mā te kapa Rangers. Rapara tāwhai, te karere.